الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagariami si agama Islam, ayay man tuwa mapamagusay tano na giyang kutua anto naa udi na andi sa giyang kaiya 10 gawi apkuri sa giyang kaiya bulan na Ramadan ikapturu na giyang kutua Lailatul Qadr sa giyang kutua kay alwi niya sa hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama na yan aid na bitiyara tano na makapantag ku Lailatul Qadr. Antano maka panabenar sa giyang kaiya malalambe sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Sama na yung mga pagariami na upama ko makataroto patano na pito-pito gawi iya lambeun. Oy, pito-pito gawi iya lambeun. Anta aka 8 gawi iya lambeun. Na kailangan din nagyang kutua paman na kapakapana benar tano. Mialin sa giyang kutua hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amiyakatita yan si Iko Ibn Umar radiyallahu anhuma. Mataang ko na adna mga mama apad si Iko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May layran Sulailatul Qadr sa giyang kuto akatuturuga kiran. Ayaman na ini na pitutagi na piran Sulailatul Qadr. Masya Allah. Paman na mga limud na ya wallahu subhanahu wa ta'ala. Agyang kaya paman na miyawlawlas ikumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapkebagan tanon niyan sa mga ilmu o ande paman na ande kagagaw iyagyang kaya paman na kapturunu Lailatul Qadr. Yang utu ang mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayak ya tutay na payran ko Lailatul Qadr na giyang kutua paman na pito gawi ibu ang malalamba ko Ramadan. Ana upama ko giye ay kekuwa giye titu na giyang kaiman to paman na ipun sa giyang kaya kagagawin na taman sa kapakabukatan o mga pagariakan si agama Islam. Panamarakano, pamakotakano. Paman na agyang kutua paman na ilutakano dun sa tampi pakatuman na nirun agyang kutua paman na panabenaryo au pamaku titu agyang kaya mialin sa hadith na agyang kaya paman na kagagaw itaman sa agyang kutua buka ay apitro na tigna fi sab'il awakhir agyang kutua pito gawi alambuun udi na agyang kutua pito gawi apkuri sa agyang kaya bulan na Ramadan. Nagyang kutua kaya tagi na pairano ng mga bangsami, mga pagariami si agama Islam, mga bubayami. Na aya Peter o Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Tigo Nabi Tanwa Muhammad sagyang kutua mga sahaban niya na tigyan na aya ilaya na kan sagyang kutua tatagi na paniyo. Na paman na miyagayo na yung sagyang kutua paman na pito gawi iya lambuun. Uway. Sa tawad tigyan na pembebanu ganiyan Sulailatul Qadr anta aka pagayanan niyan. Anta aka tenduun niyan na si iniyan pagayan niya tigo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagyang kutua pito gawi iya lambe sagyang kaiya bulan na Ramadan. Masya Allah, Masya Allah. Mga pagariami, mga bangsami si agama Islam, yakalala ini ukura. Hapaman na kenegutanu anta akap kisampay rakatan wagyang kutu ang mga hadithu Nabi Tanwa Muhammada
mapakaranin yan wanda sagiang kaiya mga kagagawi agiang kaiya paman nakapturun agiang kaiya Lailatul Qadar. Nakataya mga pagarya pirad na agiang kaiya isa kapitu gawi alam buon. Nama namartan waki nama makutan magamal mga pagarya. Sipan sagiang kutua ki alwin yan si iku Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil ashril awakhir. فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلب على السبع البواكي. Ayaman nagyang kaya hadithu Nabi Tanwa Muhammad na tigyan bebanugani wa tigyan Sulailatul Qadr sagyang kaya 10 gaw iya kelamba ko bulan Ramadan. Amay katigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya lubayan suisar kanu ayaman mga pagarin ada niya na paman na katarutupi agiang kaya paman na 10 gaw iya malambuon na ubas kanya na tigu Nabi Tanwa Muhammad kabukli udi nagyang kutua paman na ubas kanya na kalamaki sagiang kaya paman na 7 gaw iya malalambuon. Kauto mga pagariya paman na umiay pusra kagiang kutua 3 gaw paman na kagi 10 gaw na paman na upama ko dang kakaturutupi kagiyan ko to penapaman na telurong nagawiin ada kau no makapanamar na uba katigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabukli sagiyan kaiya paman na pito gawi ala malalambaon. Nasukun su Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'muru biltimasiha fi awtaril ashril awakhir min Ramadan. Na ayaku na ibsugu Nabi Tanwa Muhammad kudikam bebanuga ku Lailatul Qadar na si ini na pama isusugu sagyang kuto mga gansar mga kagagawi sagyang kaya bulan na Ramadan. Ayamana ini mga bangsami mga pagariami si agama Islam. Naya sugu anu Nabi Tanwa Muhammad nagyang kuto mga gansar mga kagagawi. Sagiang kaya paman na 10 gawi sagiang kaya bulan na Ramadan. Sama tu mga bangsami na sagiang ko tu ay ka 20 aguisa. 20 aguisa. Tanu dini wagi kaya mga gansara kagagawi. 20 aguisa. Kagaina 20 agu 2. Iman tu na paman na ika 20 agu 3. Iman tu ika 20 agu 3. Naya mga gansara kagagawiin nasa 20 agu isa, 20 agu 3, 20 agu 5, 20 agu 7 agina na 20 agu 7 nagina ni paman na sumanga kada kalan ko mga sahaba anta ka sumanga ulama na tira nagina ni paman na Lailatul Qadr tindu iranden. Uy na da na paman na hadis paman na gyang kutuba hadis qurik udi na gyang kutuba paman na miya tendu yan din na Sulailatul Qadr na turun sa giyang kanana ika 20 agu 7. 20 agu 7, 20 agu siyaw. Ako to paman yan na 21, 23, 25, 27, 29. Naginan paman nagyang kaya mi aliw Nabi Tanwa Muhammad paman na isusuguyan agyang ko to paman na dikam bebanuga ko Lailatul Qadr sa giyang ko to mga gansara mga gawi. Mialil pensagiang ko tu paman na Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala pitruqun Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa wa fi riwayatin hiya fil ashri 70 yamdayna aw 70 yabqaina. Tigu Nabi Tanwa Muhammad pagayan ini Sulailatul Qadr sagiang kaiya paman na 10 gawi kelamba ko bulan na Ramadan. Tigu Nabi Tanwa Muhammad agiang ko tua siyaw gawi malalambo umbu sama no tu nagyutos so 21. Paman na ditanu di paka kukuniksyon na agiang kaiya mga hadis Nabi Tanwa Muhammad. Giang ko tua kini sugunya na ko paman na mga gansara gawi kagagawi na paman na lagi dup ke support agiang kaya hadis yan na ikadua tiga na sagiang ko tu asyaw gawi ya malalamboon sama no tu na 21 anta ka tigu Nabi ka giang ko tu 7 gawi iwa
pitu gawi iya lambuun sama no tu gitu so 23 fi khamisatin tabqa yang ko tu atigu nabi tanwa Muhammad 5 gawi ibu lambuun nagina so 25 ohay kapaman na gina ni pa mga hadith nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa pa na paman na riwaya na tigiya na sagyang kaiya 10 gawi ayaman na niyan na pitu gawi atigu nabi tanwa Muhammad paman yan na miyay puson paman na pitu gawi iya miyay puson anta aka pitu gawi amalalambu na tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya kalala ini mga pagariya miya paman na pakaugu parakatanon sa giyang kutwa panamartano uway paman yan na mamakutan wa kisagiyang kaiya bulan na Ramadan miya mamakutan sa giyang kaiya bulan na Ramadan laborun sa giyang kaiya paman na malalambuon laborun sa giyang kaiya malalambuon na punguyatan tanong sa mga ginawa tanong sa giyang kaiya mga amala miya makapiya-piya anta kami makalala ibalas ipanguyat tanong sa iko mga ginawa tanong agiyang kaiya paman na mga hadithu nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'ali pa sa giyang kutwa kitabu Ahmad Aksu'an Nasa'i an Abi Dharr radiyallahu anhu qala miyakatita yan si iku Abi Dharr Peter uyan kuntu as'alun nasa anha yani laylatal qadr sakan natigu Abi Dharr na ipagisaakan na mga tao agyang kuto apaman nakapturo no laylatul qadr naman agyang kaya paman na panamar agyang kuto ang mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diran di pelubaan saw kiti antunay kakanalairan sa agyang kaya paman nakapturo no laylatul qadr. Qultu ya Rasulullah napitero akan sa iko nabitan wa Muhammad mismo ayad na paman na inisaan yan su Abi Dharr na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni an laylatil qadri fi ramadanin hiya am fi ghairihi ya Rasulullah sabab sa giyang kaya paman na kala ikipantag laylatul qadr kala yan ikipantag uway anta aka kala mapapadal mo na balas apun si iku Allah subhanahu wa ta'ala giyang kayat tiyan na laylatul qadr basi matatagu ku Ramadan anta aka ko salakawron o to paman na ipagisa iyan na giyang kaya laylatul qadr na si iku Ramadan anta aka kenaba ku Ramadan qala bal hiya fi Ramadan na aya ini sembagu nabi na tiyan na laylatul qadr na si matatagu si iku Ramadan na ikadua pakay su Abi Dharr si iku nabi na tiyan na qultu takunu ma'al anbiya ma kanu fa idha qubidu rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah tiyan na ya Rasulullah bagyang kana na laylatul qadr na lagi du mga nabi wallahu subhanahu wa ta'ala basira na tiyan na makaplagid apaman na su mga nabi na igiraya mananian na miya wafatsiran na paman na miyada siran din paman na gira miya wafat su mga nabi na miyada din uway am hiya ila yaumil qiyamah anta akagyang kana na laylatul qadr na paman na taman din na nan sagyang kutuwa kapakatin dagagyang kutuwa bangkit uway nayap man na ini sumbagu nabi tanwa Muhammad na tigana bal hiya ila yaumil qiyamah suatigin laylatul qadr na kanaba lagi du mga nabi wallahu subhanahu wa ta'ala andad ni kapatayran na miyada kasulailatul qadr na taman dinanan sa paman na kabang kita kapakatin dagagyang kutuwa bang kita na ikatulwa pa kayo sa iya na tiga na ya Rasulullah fi ay ramadanin qal fi ay ramadan paman na andap kipantag si ikubula na Ramadan andap si ikubula na Ramadan natigu nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fil asr al-awwali aw al-asr al-awakhir nas laylatul qadr nas ini bebanuga sagyang kutwa 10 gawi iapkuna anta akagyang kutwa paman na 10 gawi apkuri si iku bulan na Ramadan na ini pakay sa iyaman si iku Rasulullah atigiya na fi ayil isrina qal andi sagyang kaya paman na 20 gaw iya Peter o karakan fil asr al awakhir la tasni an shay'in ba'daha na aya Peter o nabitan wa Muhammad
natigyan na Sulailatul Qadr. Sulailatul Qadr nasiyana na matatago sa giyang kaya 10 gawi apkuri sa giyang kaya bulan na Ramadan. Naubaw kung kad natigyan isai makapasad andad ni kapasadaya. Ako to paman na suti kita no last na napakaisa ka. Sulailatul Qadr nasi matatago sa giyang kaya paman na asril awakhir fi Ramadan. Giyang kaya 10 gawi paman na malalam sa giyang kaya bulan na Ramadan. Natumiyan ang mga pagariya Sulailatul Qadr nasi matatago sa giyang kaya 10 gawi sa giyang kaya bulan na Ramadan apkuri. Way giyang kaya apkuri. So mga ulama paman na mga ulama tano adem pa na mga ulama tano ang mga muasir sa giyang kaya imanan niya nakapapantagan rakatano na ayakat teruiran na sataw. Miyagayon na yung sumanga ulama sigiran na sataw amana benar managuntaman sa giyang kaya 10 gawi iya malalambe paman napkuri sa giyang kaya bulan na Ramadan ipuno kadun sa giyang kung ika-20 taman ko kabukaan nasa din sa tawa paman na miyamakot saya paman na dad na inibugak yan na paman na mga dad na paman na inindirayno niyan sa giyang kaya bulan na Ramadan na paman yan na miyas sugat yan Sulailatul Qadr kagi ayap ko nira nagyang kaya paman na hadithu Nabi Tanwa Muhammad Sulailatul Qadr na si matatago sa giyang kaya paman na 10 gawi apkuri sa giyang kaya bulan na Ramadan nagito itano dan tano sa din sa tawa paman na mamakot mana benar sa giyang kaya paman na 10 gawi alambuon ada paman na banyan indiraynon sa giyang kaya paman na malalambuon na miyas sugat yan Sulailatul Qadr. Panganing tanong si iku Allah. Panganing tanong si iku Allah. Panganing tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala pamanian na mapadtano si iku mga tao. Maukurtan wa padtano si iku mga tao pamanian na kitindagyan na giyang kaiya Laylatul Qadr sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Oriyan yan nagyang ko to kaya tapaw si Rono Nabi Tanwa Muhammad at tigyan na last na napakaisa. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلته فقلت يا رسول الله أقسمت عليك بحق لما أخبرتني في أي العشره paman sulabitan wa Muhammad nagyang ko pa paman adem pamana inimbitiara ini na si mambu yang ko tu mambu sahabat Suabi Dzar na tigyan na paman na lagi da kan mambu amia tembeng ako Orian yan. Paman na kialipatan niya nagyang ko to paman na gyang ko to pasadiran Agus Nabitan wa Muhammad. Na miya kaisis kanya paman, miya kaisa. Tena ya Rasulullah. Sepakurkan na tigyan na ko kabenarakan. Paman na dang karakan teroa o ande sagyang kaya 10 gawi. Paman na ande sagyang kaya 10 gawi iyagyang ko tuwa paman na kapturun Lailatul Qadr. Na sunabitan wa Muhammad na faghadiba alayya ghadban lam yaghdab mithlahu mundu sahibtuhu na tigina kiyara rangitan ako nabitan wa Muhammad. Paman nagyang ko tuwa kiyara rangitin niya rakan na dan yang rakan deno tumi perangit sagyang ko tu ipuun sagyang ko tuwa paman na dia kanon di kapagunut-tunut anta aka kababalo ya kana sahabanian da kan nutup dan yan dinutumi perang itatigian na sunabitan wa Muhammad na ya pitro ya natigian na iltamisuha fi sab'il awakhir la tasmi an shay'in ba'daha na pagayanin niyo tigin Sulailatul Qadr sagyang kaiya paman na pitugol ya lambuon anta ka pitugol ya kuri sagyang kaiya bulan na Ramadan naubaw kung kad natigyan na pakaisi peruman kau tu paman na gitu ini sembang Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama na mga pagarian nagyang kaya pito gawi alambuon na paman na lagi dupa paman na si mararani nagyang ko tu paman na anta aka mata tagu saya Sulailatul Qadr na panamarakan waki mga pagarian uway mama kutan waki uway ditanu kapenggeran turan pamanagi yang ko tu paman na ditanu kapenggeran turan agyang ko tu paman na kumap man Ramadan ubatan urun kira ut kataya paman na agyang kaya masa tanu iman to gina paman na mga kagawin adno pamaab kenegutan wa miya begebeger
kapaman na di pendipamisita no mga tungan niyan. Oy. Paman na giyan ko tu ada apa niyan gedaman na giyan ko tu ayabu paman na isa ka oras budu ka oras ka paman na kapaka belagi na giyan ko tu amisita na ya kibali taon namanya wafat si fulan. Kau tu gi kapaka benar tan. Apa man yan na pamakutan tan wagi yang kaya mga begertan wagi mga pagariya misi ko agama Islam. Yang ko tutulan ko Abu Dzar Abu Sunabitan wa Muhammad na miya panutulapan sa isa riwayah atiyan na alam anhaka an tas'alni anha. Tigunabitan wa Muhammad si ko Abu Dzar atiyan na diba apaman na siya para na sa kaubang karakananan isen agi yang kanan apaman ubak kung kaisi iperoman tiga na inna Allah law adhina li an ukhbirakum biha la akhbartukum. So nabitan wa Muhammad na tiga na mataan ko wallah udina suwallah na upama ko ini idiniarakan piperuniarakan na tigian aterunakan rekan wagi yang kutu akat turun ulo Lailatul Qadar na piter wakarakanud sama no tu na sunabitan wa Muhammad na daw na ki perwa una wallah waya mana niyan na daw na perwa wallah ubanian na terwa ko mga tao oy amana sunabi na katawan niyan sukap turun Lailatul Qadar ogay inada daw na perwa udina da idini wallahu subhanahu wa ta'ala abanian terwa sagiang kaya umat yan paman na kusaitan bagian ko to antunay hikmah ino paman na sunabi na piyagma yan agiang kaya kapturun Lailatul Qadar sagiang kaya umat yan agito paman na pugusin tanwa mulimpusan paman na ino to da terwa nabi tanwa Muhammad ino niyan da paman na da terwa agiang kaya kagagawi paman na kapturun Lailatul Qadar la amanu an takuna fi sab'il awakhir sunabi tanwa Muhammad na tigian na hay Abi Dzar nadarakan na tigian na idinan na wallah ubakan rakanu terwa ka upama ko ini diniarakan na terung ko rakanu din dia kana tigian na kapenggeranturan Lailatul Qadar uba ayaman niya na si imata tagu sagiang kaya sab'il awakhir yang kaya pitu gawi kelambu sagiang kaya paman na bulan na Ramadan. Oy. Sama no tu mga pagarian na paman na yang ko tuwa maka pemakutan di sagiang kaya paman na malalambo. Si paman si iku Muslim agu si Abi Daud an Abdullah bin Unais annahu qala ya Rasulullah inni akunu bi badiyah. Kata ya pensupaman na isa hadis Nabi tanwa Muhammad tenduun ya nagiang ko tuwa paman nakapturun Lailatul Qadar. Miali si iku Muslim agusu Abu Daud si iku kitabiran asu Abdullah bin Unais apaman na tutulang pamanaya si iku Abdullah bin Unais apaman na sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apaman na sakaniang ko na Peter yan si iku Rasulullah inni akunu bibadiya ya Rasulullah sakana tigian na tawa ko siya ko mabubaling sa bukid antaka sa paman na mawatan sa city paman na badawi agiang kaya kawan badu paman na upunutan managa badu nagiang ko to paman na mga tawa si ibu baling sa agiang ko to paman na mga bukid mga bukid wa inni usalli bihim nasakan natigin na sagiang ko to adar pami nasakan ni paman na kimamiran sakan ni imamiran sagiang ko to adar pairan famurni bilailatin fi hadhihi syahri anziluha ila almasjid natigian na paman na ya Rasulullah turang karakan o ando sagiang kaiya paman na mga kagagawi emanan yan na ya ko to penuga ko sa paman na kalaan sa ingda paman na sembayang ako sa masjid paman na aya ipagisa o Abdullah ibn Unais na tingin na ya Rasulullah ubang karakan na mater o paman na andi mga kagagawi paman na makasumbayang ako sa giyang kaiya masjid ka paman na anak koron makapagamal na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Petro na anzil fi lailatin 23 na tigyan na ayat tigyan na paman na kapanugka ayaman na niya na ayat kasungka sa masjid na si isa giyang kutuwa paman na ika 20 agu telo sa giyang kaya ayaman na niya na kagagawi bulan na Ramadan na iman to kagagawi o pamamamuko si ika
paman na mipuon sagiang kutua alungan na akad. Na iman tu ika-20 agu telu sagiang kaiya paman na bulan na Ramadan. Na giya paman na so Abdullah ibn Unais na aya suguan unu Nabi tanwa Muhammad ka paman na ka pemisitanian sa masjid na giyang kutua ika-20 agu telu sagiang kaiya bulan na Ramadan. Biya panutul mga ulama tanu rahimahumullah. Apaman na aya betad mga salafus salih gyud ko miyangaw na mga tao na tajtahidu lailata 24 na aya kun na diran di kapan na benar anta ka tekepairan sagiang kutu panagunta maniran na sagiang kutu ika 20 agupat kagagaw iya ika 20 agupat sa iko bulan na Ramadan. Amia panutul amia katita yang ku Anas Agusu Al-Hasan wa ruya anhu qala raqabtu syamsa 20 sana lailatan 40 wa 20 fakanat tatlu'u la syi'a laha. Apamanna mia panutuliran tigiran apaman yan na siubay-bayan na kanatigian. Apaman na siubay-bayan na kanatigian nagyang kutua alungan. Sagiang kutu amia ka 20 ragun. Apaman nagyang kutu amia ka 20 ragun na gyang kutu subay-bayan niya nagyang kutu alungan. Nagyang kutu tigin sagiang kutu ika 20 agupat sagiang kaya bulan na Ramadan na supaman na alungan nagyang kutu kap sebengian nada aban niya nakaranti. Paman nada aban niya nakaranti. Nagi mga tuos sagiang kutua paman nakapturun Lailatul Qadar api turun Nabi tanwa Muhammad basta atumurun Lailatul Qadar sagiang kutua kagagawi na paman nagyang kutua kepitaanon na sualungan nada aban niya nakaranti. Paman nagyang kutua kenaba teta kena atantu. Wai paman yan na kenaba rumaranti agiang kutu alungan. Nakata ya paman na isa ko mga salafus salih atigyan na siubay-bayan akan sagiang kutua paman na miya ka 20 ragun. Miya ka 20. Naba ini sa paman na naba aya istorya tano saya na 2 ragun, 5 ragun. Miya ka 20 ragun atigyan. Na ayad na tigyan na paman na dia kan di pagamasa-masa na giang kutua alungan, akap turunu alungan. Na andid ni kau mau 20 agupat na so alungan na paman na dad na ban yan na emanan yan na karanti. Nakata ya paman na giang ka ay layan yan nun. Na si Sulailatul Qadar na si iputurong sagiang kutua ika 20 agu pat sagiang kaya bulan na Ramadan. Mialoy pano Ibn Abbas apaman na mialoy si iko kitabu Bukhari anhu wakila innal mahfud ayat tigyan na paman na giang kutua mida daftar ayat tigyan na mida daftar akap turun Lailatul Qadar na sagiang kuto ika 20 agu telu sagiang kaya bulan na Ramadan. Yuti paman na ilayan nun mga ulama anta akaso mga salafus salih sagiang kuto ay mananian na masairan. Uway. Wa kana Ayyub as-Sikhtiyani yagtasilu lailata 23 wa yamussu tayban lailata 24 wa yaqulu lailatu 23 lailatu ahli al-Madinah wa lailatu 24 lailatuna ahlal Basra. Aya betadu Abu Ayyub audina su Ayyub na sakanyang kon na diskanyan dipigu sagiang ko to paman na anded ni kakuma agiang ko to ika 20 agu telu sa iko bulan na Ramadan. Basta mau masuk ika 20 agu telu na pigu sakanian. Na mau paman agiang ko to paman na ika 20 agu pat na mamirpium sakanian. Paman namun unsara sa ikagamutan. Naya kabasanian natigyan na lailat 23 lailatu ahli al-Madinah. So atigyan so ika 20 agu telu nagina ni paman na kagagawi iya paman na kapturulu Lailatul Qadar sa Madinah. Nagyang ko to ika 20 agu pat nagina ni kagagawi iya paman na lailatuna fil Basra. Ahlul Basra na paman nagina naman bu ikagagawi itano sagiang kaya inget tanwa Basra. Uway, kau tu. Ayaman na niyan na yuti panabnarira na yuti paman na mararan ni ilayan niran sagiang kaya kapturu nagiang kaya Lailatul Qadar.
So mga ulama tanong natin na wakad ikhtalafan nasu fi laylatil qadr. Paman na sukun sumanga tao mga ulama nagyan ko tuwa paman na dasiran na pagayon na yun sa giyang kaya Laylatul Qadr wande anto na kagagawi kapturun yan. Wal jamhur na aya kada kala nakiran sama no to na dasiran may sisa paman na miyak ang bida-bida siran sa ilayan. Ugain na paman na giyang kaya Laylatul Qadr nasi mararani sa giyang kaya sa pulugawi apkuri. So kada kala no kung mga ulama annaha fil asril awakhir na so Laylatul Qadr na di kepukas o di na matatago sa giyang kaya sa pulugawi apkuri. Sa aya kari na aya dalil lagi ko tuwa mga hadith mga kuri kabiyatiyatan o kagiya. Oy kapaman lagi ko tuwa pugulain tanong kagiya ka hadith na paman na si ito matatago sa giyang ko tuwa sahihain so Bukhari so Muslim anta kagiyan ko tuwa paman na si ko Abu Daud mga hadith na mga kuri kami aliro nagiyan ko tuwa paman na mga hadith piyamatiatan uy waqtalafu fi ay layali al-ashr arja nagiyan ko tuwa paman na mitrup man sa 10 gawi Laylatul Qadr na si matatago sa giyang kaya 10 gawi kuriron na paman na dasiran paman na pagayon na yun wanu sa giyang kaya paman na mga kagagaw ni paman na kitundu na giyang ko tuwa kapturun Laylatul Qadr. Natiga na wa hukiya anil Hasan wa Malik annaha tutlaw fi jami'i layali al-ashr wa rajjahu ba'du ashabina na lagi diyan na mga ulama asu Hasan nagu Malik natigira na aya mapya na paman na Laylatul Qadr na paman na di pagamalan paman na gi tenudan tano mga pagariya Laylatul Qadr na di natigyan di pagamalan sa giyang kaya intero o mga kagagawi sa giyang kaya paman yan na 10 gawi iya malalambo yuto kaba sa Qur'an paman yan na asara paman na di tano makadaray no nagi paniilayan no mga ulama asara da min diray no tano sagiang kaya 10 gawi iya kelambuon sagiang kaya bulan Ramadan na insyaallah na mga ulama na ayarkiran na paman na sadin sa tao mana benar sagiang kaya 10 gawi iya malambuon na miya sugatian Laylatul Qadr insyaallah na kesugatian Laylatul Qadr tigum mga ulama awal. Nagina ni ilayan ng mga ulama. Paman yan na kailangan na makapagamal kung sutaw, makapagamal sa giyang kaya paman na intero o kagagawi sa giyang kaya paman na 10 gawi iya kilam sa giyang kaya bulan na Ramadan. Wa qala al-aktharuna bal ba'du layalihi arja min ba'd. Ayak man na ilayan o paman na kadakalan ko mga ulama natigyan na susabed sa giyang kaya mga kagagawin na giti mararani paman na mararani yakapturun Laylatul Qadr thumma qalu awtaru arja fil jumlah natigyan na giyang kutwa mga gansaro na mga kagagawin na giti manan yan naro mararani so mga gansara kagagawin naro mararani walam yarid nasun sarihun anin nabi annaha fi laylatin muayyana nadaat tugu mga ulama ya'aloy paman na nas hadith makapapuon si iko Nabi Tanwa Muhammad paman na tindu yan kauto tindu yan agyang ko tuwa kapturun Laylatul Qadr paman nagyang ko tuwa o aya kenalan tano na andin si sagyang kaya 10 gawi na di tano da hadith ugain na adna hadith Laylatul Qadr na si matatago sagyang kaya 10 gawi ugain na paman na obatano pengadug sa hadith o andin sagyang kaya 10 gawi nada ketuun tanwa hadith ugaid lagi ko tuwa kabasa Qur'an wa matatago din sa giyang kaya 10 gawi apkuri wal hikmatu fi dhalik ayatigu mga ulama hikmah sa giyang kaya paman na sunabi na dan yan terwa Laylatul Qadr wande anton amasay kapturun yan na tiga na wallahu a'lamu liyashhadal mu'minu fi hadhihi layali syarifah na aya hikmah na giyang kutuan makapanaguntaman su mu'min pelanaan makapanaguntaman sudatu anta akasubai su mga muslim sa giyang kaya paman na mga kagagawi malalambo o di na giyang kaya 10 gawi kullu laylatin yaqulu
Paman na aniya na matero at tigyan na uman din nakagagawin na benda saya Sulailatul Qadar. Naman nagyan ko to kapiyaw agama Islam. Enon yan to paman yan na pia deterwa. Enon yan na pia gumaka para an mapamikir utaw na tigyan na paman na uman din na mau masuk kagawin na tigyan na saya din Sulailatul Qadar. Iya din Sulailatul Qadar na yamanan yan na magamalako. Na may mapasaduto na mapitap man na tigyan na saya din Sulailatul Qadar na magamalako mamatiaon sa Quran mamanganiron sa iku Allah tudentadamun sa iku Allah manambayangon sa giyang ko to ang mga kagagawin sisadakaon mapakanda kalian na giyang ko to ang mga galbakyan na mga pipiya sa giyang kaiya paman na sa pulugaw yung malalamun yuto iti mga ulama hikmah ano makapanab na rasutaw kau ubari mamu miyatan dua paman na si iko ika 20 agu telo anta ka 20 agu 5 nati sumanga tao natira na raw tanu din ayat na paman na pagayanan tanu nagyang ko to kau manian kau magyang ko to kagagawi na sumaga man na inuneno to da paman na da terwa ko mga tao kagito an makapana benar sumanga tao aniran kamat katindegi atira na uman din kagagawi atira na giya Sulailatul Qadar wasyadu fi hadhihi layali al-asri paman nagyang ko to kapakapana benar yan sa giyang kaya malalambo na sa pulugawi agung yang ko to paman nakapakapag-i'tikafian liajli hadhihi laylati kapaman na parabu sagiang kaiya paman na parabu sagiang kaiya paman na kapakaturo na giyang ko to Lailatul Qadar wallahu a'lam mga pagari misi ko agama Islam saya tanubu teman na agiang kaiya manan yan na ditano di kapagusaya sagiang ko to paman na kap kendala tanu sagiang kaiya kagagawi udi na giyang ko to kapturo no Lailatul Qadar. Na panganin tanong sa iku Allah subhanahu wa ta'ala padentano niya sa giyang kuto ang mga tao kukur paman na makapagamal sa giyang kaiya paman na Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna mimman qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah ya rabbal alamin. Wanita tanu si ko Allah man niya na tarimaan sa mga amal tanu sa giyang kaiya man niya na bulan na Ramadan. Insyaallah nayap man na pakasunod bitira tanu nagyang ko to fadlun fi arja lailatin laha man nagyang ko to kayalo yo no mga ulama antaka wad na hadith mi alo andep man sa giyang ko to pam ando sa giyang kaiya paman na sa pulugawi paman na mararanirun dun nagyang ko to Lailatul Qadar. Mga pagariyamin ay manan yan na makapumakutano sa giyang kaya malalamboon. Agiyang kaya piyamati tanu mga hadithu Nabi tanu Muhammad na makatuturo. Antaka karin na sa giyang kaya Lailatul Qadar na si idin na matatago sa giyang kaya paman na pitugawi. Antaka giyang kaya sa pulugawi kiran. Man nagyang kaya Ramadan na gawi ay ababarakatan sa salaan. Man kuswatan apkilay niya nagyang kuto panagunta man mga lokos. Na sulokos na pembetiya sa Quran masya-Allah. Suwaman na di makapanahajud man nagyang kuto pamilya. Napkilay utwatan na sebutan niyan api ading kaun din teron na sebutan niyan na tiga na eno panagip kulaw da kagyang kaya kagawin na mala iniarga share kami ang mga Muslim. Naginan. Paman na ginani sekreto adikam di atas iku mga watatan. Panganay tanong sa iku Allah paman na tariman yan sumang amal tanong. Sa lagi diyan paman na sulam tanong agyang kaya mga bangsa tanong damakan derainon miyaka mentay sa agyang kaya oras aditano di kapamagusan. Panganay sulam tanong na si Hafida. Si Hafida Makatimbal Mahid. Salam rakanusan mga bangsa. Amin. Yang komite na tiga na panganinta maputano si mga tawa teriman wallah subhanahu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pagariya kana si Datu Jawad Marsar. Salam rakasan pagariya.
salam kino Rashida Shuaib. Paman na imabuwa panganin niya nagyang kaya paman na Laylatul Qadr. Panganinta no si Allah. Pala tanong makapagamal sa giyang kaya Laylatul Qadr. Lagi dia na si Siti Hania Sarip subuh-subuh na salam rakanusan si Abdurrahman. Lagi dia na si Auntie Maimuna Bakaraman salam rakanusan. Oy. Yang kaya bangsa tano si Hajja Maryam. Oy. Dan salam rakanusan si Auntie Anisa Abu Bakar salam rakanusan YouTube. Oy. Si tamu tumanam yang mau musuh sampai yang asar mana salam ko sa kami puruman mga bangsami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pahabol kay Ibnu Muno. Salam raka. Wahai salam. Salam tanong niya na salam rakasan mambu. Mambu yan tanong sumanaw salam makalilintan. Lumintad tanong ayang mala na makambuknag yang kuto para tiya tanong sa giyang ayang mga puso tanong YouTube